inyunguramagambo urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro rura batangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli aho lisansi yagabanutseho ibiceri 38 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibiciro bishya bizajya bitangazwa buri mezi abiri byagiye hanze kuri uyu wa gatatu tariki 7 Kanama 2024 aho igiciro cya lisansi cyashyizwe ku mafaranga 1629. Iki giciro cya lisansi cyagabanutseho amafaranga 38 y'u Rwanda kuko ibiciro byaherukaga gutangazwa tariki ya 5 Kamena. Igiciro cya lisansi cyatagombaga kurenza amafaranga 1663 kuri litiro. Icyo gihe kandi nabwo igiciro cya lisansi nacyo cyari cyaragabanutseho amafaranga 101 kuko cyari cyarashyizwe ku 1633 kivuye ku mafaranga 1768. Ni mu gihe ibiciro bya mazutu byo byashyizwe ku mafaranga 1652 aho cyavuguruwe kiva ku giciro cyari kiriho mu mezi abiri ashize kuko ibiciro byari byatangajwe mu ntangiriro za Kamena n'ubundi litiro ya mazutu yari yashyizwe ku mafaranga 1652. Iyo nta cyahindutse. Iki gihe ubwo igiciro cya mazutu cyari cyagabanutseho amafaranga 32 kuko cyari cyavanywe ku mafaranga 1688 ku biciro byari byatangajwe muri Mata 2024. Perezida wa Centrafrica Faustin Archange Touadera yakiriye umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi n'itsinda bari kumwe bagirana ibiganiro. Perezida wa Centrafrica yitwa Faustin Archange Touadera yakiriye uwo mugaba. Ibiganiro byabo Major General Vincent Nyakarundi yashimiye Perezida Touadera kubera ubushake afite kubaka igisirikare cy'umwuga kizakomeza kugira uruhare mu kugarura amahoro muri icyo gihugu. Umuyobozi mu ngabo z'u Rwanda kandi yanitabiriye ibikorwa bitandukanye birimo no gukurikira umuhango wo kwinjiza mu ngabo za Centrafrica icyiciro cya kabiri cy'abasirikare 634 batojwe n'ingabo z'u Rwanda. Yaboneyeho gusaba abasirikare ba RDF bari muri Centrafrica kurushaho kongera umubare w'ingabo za Centrafrica batoza kugira ngo umubano uri hagati y'ibihugu byombi urusheho gutanga umusaruro wifuzwa. Major General Vincent Nyakarundi yanasuye ingabo z'u Rwanda ziri muri Centrafrica ku bufatanye bw'ibihugu byombi, anahura n'umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu Major General Zefrem Mamadou washimiye ubufatanye buri hagati y'ibihugu byombi mu bijyanye n'umutekano. Mu yandi makuru, umuryango ibuka uharanira inyungu z'abarokoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda yavuze ko mu karere ka Karongi mu murenge wa Bwishyura iminsi 18 y'abatutsi bishwe muri jenoside. Perezida wa ibuka Dr Gakwenzere Philibert mu kiganiro yagiranye na Kigali Today yavuze ko imibiri yabonetse tariki ya 5 Kanama 2024 ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu hahoze ishuri ry'ubuhinzi n'amashyamba EAFO Nyamisaba. Ati hari umuntu watanze amakuru ko aho hantu hari imyenda yabonetse, ahantu hari hateye igiti kikaza kurimbuka. Abayobozi bagiye basangamo imibiri yabiciwe muri icyo kigo mu gihe cya jenoside yo muri 1994. Dr Gakwenzera avuga ko ishuri rya Yafonya Bishaba mu gihe cya jenoside yahungiyemo abatutsi benshi bahize ubuhungiro, ariko ubuyobozi bwariho ndetse interahamwe barifatanyije maze bifatanya n'abanyeshuri b'abahutu bigaga muri icyo kigo barabica. Aho bamwe mu bashoye imari mu mishinga migari y'inyubako zirimo n'iz'imiturirwa mu mujyi wa Kigali bashimangira ko icyizere bagirirwa n'ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'umutekano buri mu bituma inyubako nini kandi ziyubashye zikomeza kwiyongera. Ni mu gihe abikorera bavuga ko ubwiyongere bw'inyubako butuma babasha gucuruza ibikoresho by'ubwubatsi ku bwinshi. Bamwe mu bagore binjizaga ibiyobyabwenge mu gihugu bitwaga abafutuzi bavuga ko babaga mu buryo bw'ibyihebe kandi ntibagire icyo bakura muri iki gihugu. Inyunguramagambo
yerekeye bihangiye indi mirimo kandi yatumye baba abagore batunze ingo zabo. Tugiye hanze y'imbibi z'u Rwanda, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo yashinje Joseph Kabila yasimbuye kuba ari inyuma yo kwenyegeza ibibazo by'umutekano muke bimaze igihe mu burasirazuba bw'iki gihugu, ndetse ko ashyigikiye ihuriro ririmo n'umutwe wa M23. Perezida Tshisekedi yabitangaje kuri uyu wa kabiri tariki ya 6 Kanama 2024 ikiganiro yagiranye na Radio mu bubiri aho hari ku mpamvu zo kwivuza. Naho impaka z'iminsi ibiri zaberaga mu murwa mukuru wa Qatar Doha zarangiye abayobozi ba Hamas bemeje ko Sinwar Yahya ari we ugiye kuyobora yose uko yakabaye. Sinwar Yahya mu mwaka wa 2017 yigeze kuyobora Hamas yose agikorera muri Gaza, ariko aza kuhava ajya kuba muri Qatar. Incamake z'amakuru ku nyunguramagambo official ndetse na radiyo Icyizere, nitwa Kayumba Abdallah, dukomeze kubana.